มันก็ต้องตีละมาโบราณนี่ว่าโบเนี่ยเมื่อแรกยึดจุดลุ่มโบมาโบปีโบโบมาแต่เมื่อมาโบเป็นโบเมื่อวานลอยนะโบมาของการโบนแรกยึดลุ่มที่โบบอกluônปกติโบเราสมบูรณ์เดียวปีเลยได้ตอนที่จุดลุ่มมาโบเป็นของการของคุณและคณะอันตรายปักบุกแล้วก็ชิงโบเองมาแล้วก็ปักเจนไอ้เจนเริงนะปักเจนเริงนะปักทีมต้องเป็นกรามูเดนpengulang itu, nah tajuk tak dapat tinggal gue, bapu yang tajuk gue tanggung dah, akhirnya tajuk gue nak dapat ajoy, bukan bapak kubur, bapak kai kemudian, kai lagi, kai mau, baci gue, ini tak dapat mahal nak ajoy, kai lepas cek, aku lepas cek dia, lupa tak lupa jawab, siapa yang dulu sebelum mau dia. Pak, yang terpilih pernah motor ini kupu-kupu Pak. Dia tajuk, Pak Pinol, nak ketemu sepuluh yang mau bikin. Dia boleh kembali. Dah cepat kalau kita hongsin mana. Ya, kali kok macam kita kau nak simpulkan. Tak cepat ni dah bermau. Ayo, tu ni kena sampai problem dan tertiburai. Lebih nak berjaya betul lebih sampaian. Dia tajuk, si boleh nak jauh makan sedang tak macam lupa makan berapa si boleh. Kalau mana mau ni tak cepat boleh. Itu naik tanah, makin lemon, tak mau tak kadang tak kalau kopok ubah. Lemon dengan sambut kemana? Ayo. Selain apa yang ada dalam LCG, pasti boleh dalam LCG. Pengeluaran tu, pengeluaran mau sambil ekstrim, mau macam ni apa ni? Kalau yang jemur data, unboxing yang tempur penungkap kecuali terakhir, lepas pengeluaran, tahu nak apa mana? Mui tahu mudah lo yang mudah kau,ต้องไปเดินมาปักปีบอลberhasil. Pak bukan, ketongkan mau boleh lepas singgung. Jelok mah. Apa kita siang? Dia yang membaikkan. Jangan membaikkan tegang. Mau berjalan rumah penai. Lalu jelok. Singgung cok air lepas pak bol. Ayah, pak bol jangan cok macam ni. Pak baik. Nah, tajuk, kenapa simpulin? Simpul itu, pokok nama ambil. Jadi round two. Phù hệ là có chân bọc bò lướt được bô không là chim cái bò kia luôn là cái âm ra kia và bô bò tăng chân đây nè bò ra chụp chụp một áo bò chất thế họ thật phải cả nè nó chụp con ra thì bọc bò cái chụp bò cái thì bọc bò hút ba ra cho thì phù hệ nên là cho nó ra cho nam môi chắc ta ra cho nam chắc chưa ra một tiền thì bọc bò nha chị Phù Hiền của anh Dung Quế phải ra đi bóng bò của mình tốt nhất là tốt bò của mình kìa nó ra về của pha không bị bóng bò ai có thể lên đá của Dung của mình bị bóng bò phải ra đi bóng bò đây là gì nó tốt nhất là bị bóng bò hẹn với tờ rất về người tiên bị bóng bò tốt nhất là chị Phù Hiền là có thể chạy bóng bò của mình tốt nhất là Tôi là cái đầu tiên Tôi không làm Tôi chạy lại rồi Và theo ôi ơi người đánh giá tôi tốt nhất là đầu tiên Và rồi sẽ đạt đâm ra cho về Vì Phù Hiền Tốt nhất là đầu tiên Khi bóng bò Tốt nhất là sau đó với Phù Hiền Tại vì bóng bò Tại vì một ngàn tí bóng bò Ồ một lên cho về cho Phù Hiền Và hàm lực ôi lực bóng và hàm lực ôi chiếc cho bóng kia và bóng cho bóng vào đây thì Phù Hiền không được cho về và các bạn chắc là cho về đi tiếp bóng bò các bạn cho về đi bóng bò và chẳng cái định cho các bạn cho bạn tiếp các bạn cho về chẳng cái định cho đây ôi đầu tiên này bóng bò là cả bóng kia anh ra bóng bò này là cho đây yeah
ញាក់មួយទៀតទៅបោះចេញអាវុធទេពេលមានការទៀតទៅស្នាមមួយទៀតបាទចំកបោះចាក់តាមស្នាមមួយទៀតអីយយបាទឈៀមហូទេពីចុះមកហើយបាទឈៀមហូតែកាត់ឡើងឆ្វេងទៀតហូពីចុះមកហើយឆ្វេងពីមុខបោះកន្លែងចាក់ទៅបោះអត់ទេបាទដែលប្រទេសមកមួយទីសិនដល់ឆ្វេងទៀតចូលមកចាក់ទីសិនគឺគោដៅតោះទៅមកហើយបាទកាត់ឡើងឆ្វេងកាត់ចាំមកទៅទៅហេពីមុខបោះតែពីមុខបោះបានដល់ទេចូលទៅគេវ៉ៃអ្នកលេងចូលមុខបោះលេងក្រាមរបស់យ៉ាងគូហេកាត់ឡើងក្រាមមកមួយទៀតមួយតាប់គុំមកបានឯបំបងមកត្រាក់ទៅកំពុងខ្លាយថងសម្រាប់ហេចាប់ទៅខ្លួនទៅទី3ទី1អាយ៉ាទី1នឹងកម្លាំងចិត្តចូលមកវិញបន្ទាប់ពីការអត់ចិត្តហើយទី1តែចាប់មកជើងខាងរបស់បលវិបលកណ្ដាលចូលដែរមកវិបលកណ្ដាលទៅនេះកូនជីបមករបស់វិបលគឺលោទៅហើយ50មើលរៀលហើយទៅវិញមកដូចគ្នាទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ពុកវិបលជី1ដែរចូលពូហេបើជី1ទាត់មកជើងរបស់វិបលវិបលជាទុកមួយហ្នឹងវិបលកណ្ដាលបានប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិជាលើកដំបូងលុកមកដល់ខាងឆ្វេងបាទទាត់ជើងក្រោមបយមកដល់ខាងស្ដាំរបស់ជី1ធ្វើមួយទៀតមកជើងរបស់វិបលពុកវិបលទាត់មកជើងខាងស្ដាំទាត់គាត់ទៅទាត់មកហើយយ៉ាលេងជើងទាត់ដល់ចូលមកដល់ទឹក3នេះដល់ចូលទាត់មកជើងរបស់ពុកវិបលជី1នេះដល់ចូលដែរចលោទាត់មកជើងហក់ទៅពុកមួយទៅរបស់ពុកវិបលមកយ៉ាងតិចបលដល់បងមកហើយណាបលដល់អូនអត់ដឹងរឿងអីទេតែមកបលកូនទៅជីបងតែចូលចាក់ទុកមួយជី1អាចទៅខាងណារបស់ជី1វិបលតាំងគុំលុកយល់មកដល់ខាងស្ទេរបស់ពុកវិបលមកបាយនេះមកឆ្ងាញ់មែនទែនរបស់ជី1មកវិញទៅលើដល់លើរបស់វិបលខាងមកដល់មកវិញរបស់ពុកវិបលแล้วการชมประตูตั้งยังเชียร์การประกวดแบบประการประกวดแบบนี้ที่ไปการที่พูดอะไรทางคลาเรียมนี่ข่าวตัวข่าวเอาสนามไปยืนอยู่อันตรายปกติปกลงมวยอาจจะโจมกับทางสนามมวยบอลบอลเลยกิโลต้องมาช่วยการเดินบอลบอลโอ้กลุ่มข้ออะไรเนี่ยอันตรายชิ้นตัวเองรู้เลยที่จังเรามีมือมันตะบันเลยตลอดปกติที่ยังจับการจังตึกใบแต่เมื่อวันที่เวนั่นคือสวัสดิ์กิโลตั้งพุ่งกิโลไอ้โย่ผมรอใบใจมือจะชิ้นหัวอยู่ในเรือนนอนว่ามาเจอการเวรบอลบอลชิ้นหัวให้มาตราโจใจปักใจนอนและปักจนมาปลอมมาชิ้นหัวให้มาให้โจมรอเพียงจากใจการสดามระบบชิ้นหัวให้วิ่งบอลเอาใจแล้วในมือที่อับบอลเลยปอกบอลนะครับเป็นปืนปั่นนะมาเป็นเจนก็มาเจอระบบเพลงมาบอลก็บอลมาเจอการสดามแล้วการคุมแบบนี้จะจับไว้ว่ะมาคุมแบบนี้เดียวเลยแต่ก็ต้องมาเจอโอ้ยยังไม่เจอมาเจอการสดามระบบปอกบอลต้องมาเจอทางเปลี่ยนทางไอ้ฟอร์มเวอร์เราชิ้นหัวให้จับจับดึง